iktidara taşıyacak. د سیاست ناوخۆیە ترکیە بەریە کۆنگرەیە مەزن دەنگی گوهرنی نەوە پارتیا مخالفەتە سەرەکیە ترکیە جهپێدا گوور دەبن. پشتی گوهەلبژارتنی 14 و 28 گولانیم جهپی و نامزەدەوەی سەرۆکۆمەری کەمال کلشتەرۆڵ بەسەر نەکەتن داخوازە گوهرنێکە بەرفرە و ئیستیفایە کلشتەرۆڵ هاتە خواستن. لێ کلشتەرۆڵ ئیستیفا نەکرد و ڕێوەبەریە پارتیە تەمامی گوهرد. لەسەر ویەکی شارەداری باژاری مەزنی ئیستانبول ئەکرەم ئیمامۆغلو لەگەڵ هەژمارێک زێدە ڕایەدەرین جهپی بێ کەمال کلشتەرۆڵ جوینێک پێکانی. و داخوازە گوهرین و دەمل دەست پێکانینە کۆنگرەیە دەراسایی کردبوون. پشتی ویەکی نها دناوە جهپێدە لایەنین کلشتەرۆڵ و ئیمامۆغلو دو لایەن پەیدا بوونە. پارلەمەنتەری بەریە جهپی ئاتیلا کارت و دە هەموو ڕێوەبەرین جهپێدا جێهگرتیە بە چەند سەدامان گوهرنێک نەوە جهپێدا فەرز دەبینم. لێ ڕێبازên wê xelet dibînim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim elbette olmalıdır. Bêguman pêwîst e di nava CHP de guherîn bêkirin. Lê beledê naverok û rêbaza guherînê çi be ev girîng e. Kesên ku radibin behsa guherînê dikin, rêbaz û naveroka vê guherînê zelal nakin. İmamoğlu behsa guherînê dike û kadroyên berê yên CHP li dora xwe kom kirine. Guherîn bi İmamoğlu jî pêk nayê. Pêwîstî bi guherîneke bingehîn heye. Ji ber ku CHP ji hêmanên xwe dûr ketiye. هەروەها لە گۆری کۆمپانیای راپرسی یا بناوی ئادامۆر ڕێژەیەک زێدەیە لایەنین جهپی ژی ئێدی کلشتەرۆڵ ناخوازن و ناوی سێ کەسان بۆ سەرۆکاتیە جهپی بلێو dikin. CHP'ye oy veririm diyen seçmenin Nêzî 6% dengderên CHP di vê baweriyê de ne. Goserokê CHP dev ji serokatiyê berde. Lêgel dengderên ek Partî û HDP bi giştî nêzî 7% welatiyên Kilîjdaroğlu qebûl nakin. Ev kesên ku Kilîjdaroğlu naxwazin ji 41 van dibêjin bila Ekrem İmamoğlu bibe serokê CHP. Ji 25 Cihan Mesrûr Yavaş û 5 ji wan dibêjin bila Ozger Özel bibe serokê CHP. seçim olsa لەگەڵ وان گەشەدانان دناوە جهپێدا پرۆسەیە کۆنگرەس و حەشتەمین jî dest pê kiriye. Di navbera sê tîrmeh û 15 cotmehê de kongreyên navçe û bajaran vêverin li darxistin. û tê çawerêkirin ku destpêka mijdarê de jî kongreya mezin bê li darxistin. Heta niha ji bo serokatiya CHP rikeberê herê bihêziyê hemberî Kemal Kılıçdaroğlu serokê şaradariya Stenbolê Ekrem İmamoğlu ye. Vuralê rîşmiş. Kurdistan 24 Ankara.